Tini the press conference claimant hi chongmani aboni ব্যাপার গায় যে 19 তারিখ 9 তারিখ নি afro যেটা competitive examination donan tangmani for the post of subzonal development officer by deputy principal officer abono जों postpone ma khlaikya boni poriprekkite जों tini meeting khlaikya very seriously जों bono kok salai siddhanto nakha bo hangka tabok je existing recruitment board ni je chairman datam honjamatia bono जों replace khlaisinai tei जों katal khlaiui जों recruitment board ba interview board जों गठन khlaisinai hinai जों siddhanto nakha tei examination जों immediately within this week जों examination date fix khlaiui final khlai जों saklainai hinai जों siddhanto nalaikya tei oronigo oneke suggestion dikha je June wise examination namanai de hinai abono जों examine khlainaikha June wise khlainaini thangka hangka जों tabok hai katal khlai admit card roll number marinai haini bangai जों June wise taboni जों khlaimalia जों jekhane 71 examination center fixed khlaijakha aro jaga no same admit card same roll number by khai जों borona thaneo जों examination conduct khlainai tei ornigo question paper set committee bo जों khlainai jate जों secretly जों khlaimanai jatla jate amta haike unwanted situation arising and aktui hingga oronigo जों sabsam thanigo जों question paper जों question paper set khlainani bai जों committee khlairika hingga question जों outsource mane jara subject experts boron thanigo जों questions nanai se 100 khlai 3-4 jonan theke जों question nanai hingga question paper set committee sorok bono randomize khlaiui minimum 3ta set abo question paper set toiri khlaimani pore bono print khlairapro hingga जों thangnai examination ni sini bai tabok the examination engnai ar theke जों kisa जों scientific khlainani bang chesta khlai dongo id hongke OMR system ya tabok hongke जों OMR system ke khlai जों examination conduct khlai khainani bage aboke DC authority tender with abono jeres khlaimani sa abo जों recruitment board no जों daitto rimani abo recruitment board boroni bisingti khlai salaiui quotation ni madhyome boro rate fix khlaiui recruitment board no abo borno samung rikhat কিন্তু tabok je board ni chairman ni nongchakha ni je legal advisor DC authority ni tomani aboke bono tabok legal advisor je chairman tomani aboni guda norchakha na board chairman theke जों replace khlairinai hingga chief legal advisor theke जों bono sorormande sororiya bono जों পরবর্তী সময়ও जों competent authority bai salaiui जों siddhanto tabok sa joroti je immediate action namani yagulo khorok busukno arrest khlaijakha interrogation to khlaijakha besh koyekjona even chini chief legal advisor totha recruitment board ni chairman ni thekebo police statement nakha hingga tei khoroksa to arrest khlaijakha tei further police tebo investigation khlaitongo in mane police investigation is in progress tabok ADC authority ni bakake je position arising tomani party rok je sai tomani teacher tutor nafar rok bongkha engineer post bongkha abo haike kabang mangi tongka ma je boroni sakao je mane kolkum tomani sonde hong tomani abon ke ADC abo ang authority request khainai abo candidates phangthang guardians mohol phanangthang ba public phanangthang abonang abo ungya abo sudu assumption si abo without any specific proof abo amta ke wansok lai mani ka chaiya tabok jemon
एग्रिकालचार अफिसार बा इंजिनियार्स बा EA नि एग्जामिनेशन थांखा अब टोटली सिक्रेसी मेंटेन खालायो अब खालायजाखा अब इन द प्रोसेस ऑफ completion of the process अब without any concrete proof हम देखे वंस लाइमन हिंगे शुद्ध पब्लिक दोनी थानिगा कैंडिडेट्स दोनी थानियो शुद्ध confusion सृष्टि खालायमन चाबो अब ठीक गया एवं जों जोंनि ADC नि जे competent authority बर'नि निर्देशनाव जों जाते ADC को एकदम 100% merit basis जाते रिक्रूटमेंट खालामन नतै आबनो जों जतन प्रोसेस थानाय जाते और नगो कुनो हेड फेरिंग में नतै बने बाङैनो जों जे मात्र कमप्लेन माखाजे म आंसर की लीक थाका हैन बाङैनो जों बनो पोस्टपोन खालाय तब लीगल जे एडवाइजर हिसाबै तो एग्जीक्यूटिव कमिटी गो अब एजेंडा पॉइंट तिसा जाखा म एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग म अप्रूवल का जे कैसा रिक्रूटमेंट बोर्ड बा रिक्रूटमेंट इंटरव्यू बोर्ड गठन खालायजाग अकॉर्डिंगली हम विथ द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी और नगो कैसा रिक्रूटमेंट बोर्ड खालायजाखा ओमफ्राय और नगो जे चिन TTADC नि जे कंडक्ट ऑफ बिजनेस rules तो मैंने आप जगह अंडर rule 163D और नेगो CM नो empower खालायजाग दङ जे CM बताय के कमिटी फॉर्मेशन खालायमा for smooth functioning of the ADC